Kada Gospod dođe drugi put u sili i slavi i donese nam život i carstvo nebesko i ukine smrt, time će biti ukinuta bol, patnja, ali i svi drugi socijalni problemi. Dotad nam je ostavio zapovest da tvorimo međusobnu ljubav, da ga prepoznajemo u liku bližnjega i da služeći jedni drugima, osobito onima malim, potrebitim, na taj način upravo služimo njemu. Sledujući tome, versko dobrotvorno starateljstvo postoji u okvirima crkvenog života arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Ovde se trudimo da pružimo pomoć onima najugroženijim u osnovnom egzistencijalnom smislu, kao što je podela hrane, služenje obroka, nabavka odeće i obuće, pružanje najosnovnije pravne i zdravstvene pomoći, kao i poseta bolnica i drugih domova u okviru milosrdne sekcije.